BJYM matumpen Mahamaya constituency along bike rally kapidu. Mir Herai English Academy 5th Foundation Day katalon. Angdeng kep kese Hamran District Committee Annual Conference kibi pondiapan tirika mamay keseng pondiapan kachisik. Interlocking at tawar kasalam kisay oya jok rongarat at tumding kang samsi kachipaklang. Kardom, pini prime time tanbang pinili malit timusi non-arjay sa jatang konta. Narkoy ni Pai Thongke Brai Siar ni Lakhakre Phom Hamaya MEC constituency ke parlo BJYM matumpen patir PC advance carbiningkan kimi pachethang aphan pusi BJP klembang phatum chingrum si bike rally pedopon bangso bike rally ki padopon along KSEM Lusing Teron Mahamaya Mondol BJYM President Jiten Timung VDC Chairman Rajesh Teron Block Chairman Sarsoti So Lapen Penangan BJP klembang phatum chitong dunsi hum pharohini rap huke ba bike atum tepong rong piarong pen armu chejeng ponsi BJP achithe pading nang pu hang taram ponsi rasinja klamalong an ang dung tidam Buthunga jipen anan be 365 News India Maradapan Karbi Lingkan Kimi Advance Hirume Paji Diklo Lapen Pini Nilitum Bharatiya Janata Party Ciklo Jon Thom Maprang Pen Nilitum Ahom Wafti Tinta Mondola President Election Dolo Lasot Teng Pensi Mondola Tumta Kapre Program Deng Ponlo Lapente Pini Ladaka Mahamaya Homostia Long Bangke Nilitum Youth Titentimu Hakeha Alang Lihelo Lasi alang lihin pen kethek tanah program deng nang kunil dong aja keting aku pen kacing wai mandol komiti pen kacing wai atengsi pini jadi tum dak bang 250 biker tum jadi tum entire Muhammad Homostia Losi bike rally padulo lapen aso bike rally long setan meni tum slogan hang pon lo itu mah lengi teduan tum phanta pulo lapen BJP jin nabat aso slogan nang hang pon si jadi tum dam pini dak rasinja Ini Pai Thongke Brai Siar ni Rongagora Hawaralong Mir Herai English Academy 5th Angdeng Foundation Day katalon arani pemanpon. Bangso katalon along aluhiaman pen BJP Songja Pobarim akehay dagiram ingleng Joycing Tiso SGB Rongagora area basa pirong PP Kendra BGB an parta ongdung aluhia tumchitong dun. Bangso amaya long Mir Herai English Academy founder akehay Vidya Singh Terang kaning Jepon atengke. Non kewang jilang arni matianing kan anta anso stay school kapang tangpon jiaphan kabor ipon along cherap cheto dunji puta ning jepon bangso Mir Herai English Academy principal Lovely Terang headmaster Wilson Terang principal akehay Lovely Terang kaning jepon atengke non kedam tanganing kan school along ka develop le an seta pa develop ponji lapen dance school music school setame aroi tin along homti lapen thelang arni bipon poputa ning jepon Rong mong wepen Dilip Tokbi 365 News India Pini dak Mir Herai English Academy Rongora along pini dak kan plikechok dan kan ko karlut mane 5th School Foundation Day katalon pon along dak misen talon pon long lo apen dak as non mani tum dak lo than bang made teaching staff ni tum kado we total bang truck do apen student non madak 55 students itu bomla. Stame kita non mani tuma somar non misen lah. Apen ni tum ningthepon la so school non ke bang jian sami an se ni tuma school misenji la pen ni tuma school an se paprang bonji pusi ni tum ningthepon an. La pen pining nikan tri ke dam elo la non nikan pop pining tilut. Patumi Kheroni Agricultural IB asai hemalong KSA Hamran District Committee ahin pen ke phapon non ke wangji thangthang ni pha inkoira troxy lapen inkoira ner cap arni KSA Hamran District Committee Annual Conference Kheroni along kapedo ponji aphan tirika mamai keseng ponji aphan kachisik kachedang pon bangso tirika mamai keseng ponji aphan kachisik chedang pon amai along ramsing tok bi meipu KSA Hamran District Committee pen mai chari pon along abarim KSA klembang sarsing ingleng
Lakeswar Kathar Sar Igrong Phar Ren Sing Teron Samson Ingti Bidya Singti Mung Social Worker Lapen Keong Dung Kes Eklembang Phubang Phiatu Chitong Dun Pen RDGP Dun Rinti Lapen Bang Somaya Long Kaching Wai Pon Bomahut Abarim Kes Eklembang Sarsing Ingling Upon Convenor Ar Pupek Pon Lapen Lakeswar Kathar Upon Joint Convenor Ar Pupek Pon Detapi Angton Abudi Mate Bang Puarpu Non ke wangji thang thang ni phai ke thomar ni si mai ke pado pon hot si pek pon thu pu pusi pachini pon Kheroni pen Joram Kathar 365 News India Nilip kalakhain ko ra pholong pinang anajak dinglo towar ka ve ka chingthur the Congress government ke charia hotta towar ka salam chephan hukuma lo pilo bonta ke klema tum kapatang te data jokse rongarat ka cheleng sungnanglo api BJP sarkar nang chelar thusi puthot nilip ta chingthur nangji towar menangji pusi sarkar ke charia tum mathasi towar ka salam je hukuma lo pilo lake nilip block asai hempen sang tilang so chuki hola thana road bonta ningduk memia bangke towar ka salam ke sai oya jok interlock atowar angkrakta dowangmung contractor vekta amina asai achelang jia phanta chewangri pusi rongara ta tumpen pherang ke thengnu than pachini dun lasi local MLC lapen MLA Dr Numal Mominatum chelang dun ra nang salam pi pami mucho ta sonte pusi chuki hola ra ta tum kachuning ri pedopon Nilipen Mosasteron 365 News India जो सरकार पे ना पिलो बोते तुम ते आनी सीरिया था ली पर रोंग रोबसी नि तुम काय सी रोंग सी नि तुम क्लेम का दो त्या के दक चेला मिठा जाति देख चले लो मिठा कर बे खेले लेके दाम देरी चले लो लगे मिठा तो वार लो पुसी मनी सरकार पे अंता चोरी पुसी निगे नील के नहीं हां दाने थे तो वार बांगे नी तुम के लाना बनाई भी बांगे सब ओनी ली बांगे नी सामसे से चोट पुसी मैं तुम भान जो सरकार तुम पे ना हिन के ना तुम जो ar kibunai bang sap nini samse me det roi rai tai lasi non kimi kibunai tu bang se kimi jibon pusi ni tum mathalo athia towar me o e lasi kado we phanta ni tum pakang ang limen bang ke nilimen ke archak tong bi Bila bang so towar ke non itum thek long lo angkrak angkrak bahari atuar me pin hanya lasi tasotowar ke main road tum pinak anyong mati ke lake ekdam me pik nahi ate pima inglong dam towar takali lake main road se atuar pi pinak la posi ni samse lasi non nang tum wang lo melo na paklan non thulo Pinia berta kala puan sekang ton iglo ajo keme kardong